Analar, babalar, gençler, arkadaşlar, dostlar. Bugün uşul bizimle bolgan yolu uşuğa hoş geldinizler. Barınızlardan gelgen kadamınızlarga jaratkan Allah soğuklardı, жақсылықтарды жазған болсын. Қандай мақсат тілектерменен келсеңіздер, ошол сіздердің мақсат тілектеріңіздерді атқарылышына бізде себепші болған болсын. Құтман таң бүгінгі бірінші жолығушымыз. 1987 екен. Ол біздің авалымыз. Телефонын берді. Ол Қырғыз елінің оғлы. Интернетке қойды. Тарихи insan, legendarlı insan. İslam Razakov ağabeyimizin yerinden başlattığımız bu. Batken Cergesindeki birinci yoluşumuz uşul. Uşul derden başlayıp, uşul derden Allah nasip kılsa sizlerden bakı alağız. Andan arıqaray şu örük zargı Batken'de kıdırıp gederiz. Buna uşul bugünkü soğuk'a qarabay, soğuk zalga qarabay gelgeningizlerge sizlerge razılıq bildirip, sizlerden ne menen taşıp keliştir? Usik mi, jеңил машина mı, ne menen taşıp keliştir? Özünüzlerdi maşinanızlar bilen gelmiştir. Maşinası yoktur, peşkom geldik deyip. Jö degen söz de alı, je piyada. Jö'nü de unuttuk, piyadanı da unuttuk. Peşkom koyup alır. Peşkom жақшылап, жеңілірек келеді екен ошондойда. Allah daim ушундай бизди бири-бирибиз менен жакшылыкта тамашалашып жүргөн күндөрдү насип этсин. Үшүбөй бир 45 мүнөт, 50 мүнөт сүйлөшкөндө. Президенттикке талапкер болуп чыккандан бери бир канча жерлерде болдум. Ал болгон жерлердин баарын сиздер үйүңүздөрдө отуруп, мунунан көрүп атасыздар. Ошондуктан ал жердеги айтылган сөздөрдү мен бул жерде кайталабайм. Биздин көз карашты, биздин алдыбызга койгон максатыбызды аябай жакшы билесиздер, кабарыңыздар бар. Чу дегенде эле суроо жооптон баштасак кандай болот? Мына ошол сиздерди уюштуруп, сиздерге кабар жеткирип, бүгүнкү жолугушууну siz менен бизге тартуулап аткан уюштуруучуларга биринчи кезекте рахматыбызды айтып коелу. Азамат жигиттер, кыздар бар болушсун, аман болушсун. Сиздер айткандай өздөрүнүн машинасы менен өздөрү май куюп алып, чуркап жүрүп кабар жеткиришкен азаматтарыбыз бар. Кайдыгер эмес азаматтар. Мына ошол жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Бизде Кыргызстанда даре болсо, баягы үмүттүн шамчылар өспөй, бүлбүлдөп күйүп турат. Gelecekte жаркылдаган bir жарык zaman келер экен. Мен ошол жарык замандын келишине жараткандан тилеп келем, себепчи кыл деп тилеп келем. Мына ошол себепчи болсо, Кудай кааласа, ошол күндөрдү чогуу көрсөт деп. Суроолор болсо кагаз жазуу жүзүндө бере бериңиздер. Жазуу жүзүндө болбосо кыска сүйлөйбүз десеңиздер, микрофон менен беребиз. Var mı soru? Hurmatlı görermanlar, Desin TV kanalının görermanları. Soru olsa verelim istedim. Ben sizlerden sorularınızlara cevap verip atıp öyle. Bizden programmamızda qanday ekendigini sizlerge түшүндүрүп өтүп кетем да. Менимче ошол жакшы болот. Убакыт үнөмдүү болот. Мына жыйындарда урматтуу туугандар, саат 10 десе баары 11-ге келет да деп жаман үйрөтүп койгон экен. Мен саат 15 мүнөт калганда келдим. Yarım saat kütüp durmuş dedi de. Bu bayaklılar pazarda eкен. Günezde saat alvatip bu kançadan sen falançadan bir kamyonu koyarsan. Şunun için biraz
Azakan bizim atabız, ardaqtayız, kantayız, oy rahmat. Azakan prezident bolganda sүйünөбүз, бартайбыз. Murat deydi, 8 yaşta. 8 yaşta bala şunday жазды. Rahmat, Allah razı olsun. Var mı soru? Ya. Koldu götürseniz de kimde hareketli, artta aksaklar götürürler. Kim kol götürse mikrofon var, o şekilde soru verebilirsiniz. Assalamu alaikum. Hurmatlı Adakan Mazmar, Cenab-ı Er'de şu yermege karşı oturgan bizden Kırgız elinin çıkan oğulları, jana kızları, eneleri, apaları, barlığınızlarga rahmat kelgenizler için men sizge bir üstro menen kaylık edeyim. Men endi bayağı karapayım adamız. Bizde ilim yok, bilim yok. Kalkasınızlar. Bizden Roza Otunbayeva degen paşamız olgan. Bu kişi siz şu prezident olmasanız şu kişilerge kanday nakazene verip şurada çara gören asıpa. Bu kişinin aytkan sözü Batışların doğurak bizden Kırgız eli hayırda cılaması görünüyor. Kim görgön? Ata babamız çok degende canlılar bile cevap veriyor. Bu kişinin aytkan sözü var. Kırgız dedikleri ayırda yaşanan kızlar vardınlar, bilimsiz, ilimsizsinler, cılanasız güle degen. Şu kanday bizden yetiklerine tutup geliyor. İkincisi, Tekebayev degeniniz var. Bu zakonlu bağlılığın adasının dediler. Ötközde damlağı ben törtme biz televizyondan görüyoruz, başkanı görmemiş. Bu kişi bir öyle debatta çıkan o hatta birinci ты никто getirip keyin вы никто der. Значит biz Kırgız elinde yaşayan kolxozcu, karapayım adamlar biz hiç kim emes ekanmiz ha. Sizler bana prezidentlikке talap geldiğinizden koyup yerişke kelime oturmayasınlar. Eğer biz nikto olsa onda Türkler şartlarda abide yaşayanlar ve o zatlı olup bizden geçkin bol boyuyoruz. Rahmat. Adamım. Rahmat. Ana sizlerin bu abi bir emede aytıp gettiniz. Oza sizlerine benzer. İlimsiz, bilimsizler şu tunguyu kapker oturacak. Eğer ilimsiz, bilimsiz şu ayında yaşayanlar bol olsa bu Kırgızistan hayatta olur. Onda 5-6 tane adam olup paşa olup duruyor bu evlerine. Şuna bir cevap verip beşteniz. Şurada da gazene bir alasın çok. Sizge ilgili yaşlılık. Anlayayım, rahmat. Tuğhanlar soru verinizler, soru. Kayılarım sorularla. Birinci, Otunbayeva boyunca, Cılamaçlar boyunca, menimce Kırgızistan'ın barlık yerinden tatıklı cevapты berişten kişiler. Cevap bergende kişi puşayman bolot. To'g'ri emas qilib turibman deb pushayman bo'ladi. To'g'ri emas kuylab turibman deb pushayman bo'ladi. Endi arjag'dan boshqa o'y bo'lsa kerak. Qanday Yevropani da ko'rsatib qo'yadi. Bizga Yevropaning hojati yo'q. Yevropaning keragi yo'q bizga. Biz Qirg'izmiz. Biz Qirg'izistonlikmiz. Bizning qoida saltimiz bor. O'z tilimiz, o'z dinimiz, o'z madaniyatimiz bor. Hozir bu yerda biroz kutib turib Mojigitler bilen söyleşip ayttılar. Kaçan biz öz dilimizde söyleyiz aylanayınlar. Kaçan söyleyiz öz dilimizde. Biz bürokasının tagarının altında özümüzde de biraz karışımız gerekiyor. Oşol Roza Otunbayeva sınıfta otadı. Oşol karanlılar gelip şahırdı kaptat belki de geldi. Özleri oşol ayırdan çıktılar. Biraz es gereken de akıl gereken. Anda katlı ayçıktan... Teşekkür ederim. Bir nersege akıllı yürütüşümüz gerek. İkincisi, Tekebayev'in aytkanlığı boyunca siz buranın şunu da alırsa kalın. A kişi, вы никто деп aytkanın
ошол конституцияга өзгөртүү киргизип атабыз деген адамдарды айтты. Вы никто деп. Халыкты айткан жок. Биз Текебаев экөөбүз саясий атаандаш болгону менен акты ак, караны кара деп айтышыбыз керек. Текебаев ал жигитти инсан катары айткан жок. Ошол ээлеп отурган кызматкордун айтты. Мен президентмин деп отурган жигит буйрук чыгарып, конституцияга өзгөртүү киргизем дегенин ошол кишилерди айтты. Вы никто деп. Сен мамлекеттик орган эмессиңер. Легитимдүү эмессиңер. Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө силердин укугуңар жок деген мааниде айтты. Вы никто деп. İnsan kadar aytқан жоқ. Эч кандай каратылган жок. Текебаев бул жерден туура айтты. Ал Бектур Зулбуев айтты. Бектур Зулбуев дагы белгилүү инсан, юрист. Бирок ал жигит дагы өзү түшүнүшү керек. Мындай да аксакал. Мисалы, сиз келин алып келсеңиз, бир молдону чакырып, нике кыйдырасыз. Айыл өкмөттү чакырып нике кыйдырбайсыздар, туурабы ооба? Айыл өкмөт нике кыйбайт да. Нике кыйыш үчүн имам керек да, туурабы? Мечиттин имамы бар, же ошо мечитте иштеген молдо бар да. Ар биринин кыла турган иши бар да. Ошон үчүн айыл өкмөтү келип алып, же милициянын начальниги келип алып, нике кыйып атса, сиз айтасыздар, ты никто деп. Туурабы? Кыя албайсың сен, укугуң жок дейсиздер. Билбейсиң да сен. Сондуктан ага көп капа болбоңуз. Адамга каратылып айткан жок. Тилекке каршы биз жартылайын түшүнүп алабыздар. Өзүбүздүн түшүнүгүбүзгө жараша бирөөнү көкөлөтүп мактай беребиз, бирөөнү жамандай беребиз. Кеп ал кишиде эмес, кеп өзүбүздө болуп калат. Түшүндүкпү, түшүнбөдүк, ушунда да. Анан жазалайсызбы деген суроого ушундай деп жооп берейин сизге. Мен нече жылдардан бeri 2015 жылғы шайлоодо дагы, 2011 жылғы президенттик шайлоодо дагы биз артка кайталы деген ураан менен келдик менесиздер. Артка кайталы деген. Артка кайталы дегенде эмне деген аба? Артка кайталы деген касиеттүү каада салтыбызга кайталы деп келди. Ошол каада салтка кайтпагандардын баары өзүнүн өзү жазасын алмак. Biz başta elestетkiler 30 yıl başta uşul ayırdan bir kızlar, kandaydı bir kızlar çaçın kırpıp alıp yürür degen, şım giyip alıp yürüş degen, futbol kiyip jarını açıp alıp yürüş degen, bu ölümden de kattı uyak boluşuyor. Doğru? Hiç kim tıyı salbaydı ele. Yok, el, kalp, kasiyetli, kırgız, saltın, buzvada o şaytan kaydan çıktı degen söz uğuş, bu ölüm menen bir değil apası üçün. Men esimde var, men çoğunem aytadı da, geçe boşku varıp geldi, aylanayın, Hisar koçkorlardoy bolgan kızdardı gördüm. Al emne desen, şım giyip alıp bir deyip, koçkor baratkanday ele olup geldi. Esimde var şu gün göçeyi. Toba kıldın deyiş gerek. Bunun bari, hurmatlı aksakallar, apalar, mizan menen karalbaydı. Bu iman meselesi. Bu iman. Kim bizdey olup kiyinip жүрөт? Bizim yaşlarda olup. Hiç kim. Mahpussuz var. Жазалаштын кажети жок. Улутту тарбиялашыбыз керек. Баягы бешиктеги жаткан баладан баштап тарбия беришибиз керек. Sen кыргызсың. Sen касиетиң мындай. Кызга 40 үйдөн тыюу. Кызды үйдө кыл жатпай. Er azamattın söz ölgönçü öz ölgön artık. Oynop süylösen de oynop süylö. Söz atılgan ok. Mana uşul siyahtı kasiyetler menen tarbiyalanmışız. Hazır bizde kanday olup kaldı. Жигитиң болобу, башкан болобу, өлкө башчы болом деген, мамлекет башчы болом деген, областты башкарам деген азаматтар bir günde 5 жолу калпайт атат. А биз ошолордун аркасынан жүрүп атабыз. Ушул туура айтат, кыйын экендер. Kıyamattın belgilerinin biri uşul değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına aytkanda kıyamat jakındaganda eldin bari жалаңаш жүрүп калат dedi. Kandayça Resulullah dese,
Kantip жылаңаш жүретпесе, kiyimi болады. Бирок ал kiyimi терisi болуп калат. Ошол сыяктуу. Азыр караңыздар. Бели кайерде, көкүрөгү кайерде, ичи кайерде, саны кайерде бар көрүнүп турат. Бул деген жылаңач деген белгиленген ошол кезинде. Биз өзүбүз туура түшүнөлү бардык маселени. Анан көп нерселерге капаланбайлы. Кудай кааласа, жараткандан буйрук болуп, алдайган касиеттүү элибиз колдоп, биз барып калсак, ушул максаттар менен барабыз. Биз баягы өзүбүздүн касиетибизге кайтабыз. Отунбаева боюнча жооп бердим. Эми ал кишиде көп эле алишерлик каталыктар бар. Алла инсап берсин деп коебуздар. Өз элиңди ошондой болуп баскылаш бул жакшылыктын, акылдуулуктун белгиси эмес. Бир сөз менен жооп берейин. Урматтуу Адахан Биксанбаевич, мындан 7 жыл мурун уулдуу болгонунда атыны Адахан койгонмун. Сизде инсан болсун деп. Биз сизди сыйлайбыз жана шайлайбыз. Атыңыздын маанисин айтып койсоңуз рахмат дейт. Атымдын маанисин мына жерде аксакалдар отурат, китеп окуган болсо билишет. Ибрахим ибн Адхан деген болгон да тарыхта. Менин атамдын аты дагы өзү Кимсанбай эмес, Мухаммед Ибрахим да. Ошол китепти карап, Мухаммед Ибрахим уулу Адахан болсун деп ушундай койгон экен. Өтө улуу инсандар, адилеттүү инсандар экен. Мааниси жагынан караганда, бул кыргызчага түшүндүргөндө адалат, тазалык, адилеттүүлүк, хан дегенде өзүңүздөр билесиздер, падыша. Тазалыктын, адилеттүүлүктүн падышасы болсун деген сөз экен. Бул Кыргызстанда көптөгөн залкар улуу инсандардын аттарын карап көрсөңүздөр, атына жараша кетет дейт бар. Орустар деле айтат. Кемени кандай ат койсоң, ошондой болуп сүзүп кетет деген жакшы. Мына караңыздар, Кыргызстанды башкарган залкар инсандардын аттарын караңыздар. Биринчи Кыргыздын падышасы деген, Кыргыз жетекчиси деген Абдыкадыр Орозбеков караңыздар. Аты кыргызчабы Абдыкадыр Орозбековдун? Азыр 90 жыл, 100 жылдан кийин кыргызча болуп кетти. Аты арабча. Неге? Абд деген сөз араб тилинен кул деген сөз. Кадыр деген бул Аллах Субханаху Тааlanın 99 sıfatının atının biri. Kadir деген. Бұл деген сөз Kırgızçaға kotorup кейін Abdülkadirlарды Kadir kul деп қойса да болады. Düşündünüzler mi? Abdülkadir деген ошол. Şunlar, екіншісін қараңыздар. Abdülkerim Sıdıkov. Abdü kul, Kerim Allah'ın sıfatı. Abdülkerim Sıdıkov'dan keyingi жетекчи болгондорду карап көрүңүз. Бүт эле бар арабча аттар коюлган. Мына биздин эң белгилүү инсаныбыз Исхак Раззак, караңыздар. Атасынын аты Раззак болгон экен. Раззак деген бул эмне? Бул дагы Аллахтын 99 сыфатынын бири. Исхак деген бул кандай? Бул Исхак пайгамбардын аты. Якуб алейхиссаламдын уулу, туурабы? Якуб алейхиссаламдын. Ошондуктан биздин атыбызды дагы, биздин чоң атабыз дагы, тай атабыз дагы аябай чоң молдо инсандар болгон. Ошолор жакшы ниет менен ушундай деп койгон экен атыбызды. Атыбызга жараша затыбыз болушун Аллахтан тилеп жашап жүрөбүз. Рахмат. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoş geldiniz. Sizge berdiğim sorumun azar uqtar boyunca ko'p so'rada siz degende Allohdan hujjat bo'lsa, unda bo'lib chiqmadan o'tib qaytarib olasiz Qirg'izistonga
Ana ikincisi ona özümüne çegara boyunca Batken Obası boyunca açar. Uşuğa ahırga çıkıp eleşti. Çegara çeçip. Üçüncü sanadan keyin bardığı prezident bolganda öyle Kayıt'tan kelgende bar jolup gidip prezident bolgandan keyin anam el bilen başa kelip baragi. Bunda oturup barlaş başlarda ki anam oyaklarınızda başka yolu koyulatlarında çok koyuyorlar çeşitliğe barında. Eğer taş bol pastamız var, şöyle mayda oturup geçalaştı diye benim var başlamıştı. Birinci kumtör meselesi. Kumtör meselesi burada Musubali işitten beri götürülüp geldi. Absamat meseleyi işleri götürdü bu meseleni. Nasrettin İsanoviç oşağa karşı olup kol koy. Emisi koşul olsa gerek. Takdir oşunday olsa gerek. Nasrettin İsanoviç oşal kumtörün arkasından şunday oldu degen sözler var. Kumtör meselesi Kırgızdın ne degen er azamat jigitleri kızları götürdü. Kumtör meselesini 10 yıl boyu biz Jogorku Kengеште götürdü. Kumtörde жалгыз деле bir kişi götürgөн эмес. Barыбыз götürgөн. Götürüp de келет азыр. Götürüp билебиz. Бирок анын алуунун жолу ал элдин колунда болуш керек. 10-нчы январда конституцияга өзгөртүп киргизүү жөнүндө референдум жарыялабай, Kumtörдү Кыргыз элине кайтаруу жөнүндө маселени жарыялаш керек. Кандай келишти? Конституцияны кимге дос болуп болот Конституция? Конституциянын баардыгы жокпу, маселе жок экен го. Жоготуруп деле Конституция жок экен, мамлекет иштеп атпады. Таппай коюшпадыбы, ким деди? Ал бир чоңолендин сандыгынын калити эмеспи? Таппай, жок Конституция. Ошондуктан Kumtör meselesi biz elge salabız. El kanday çeşitli, ошондой болуш керек. El aralık sottор деген түшүнүк бар. Бирдеме нерселер шын болсун ушул. El aralık sotто берсе Кыргызстан утулабыз дейт. El aralık sottор дагы адам. Аларда ушундай бир чечим бар. Эгерде ошол мамлекеттин халкы референдум жолу менен чечим кабыл алса, ал референдумдун чечимин el aralık sot дагы жокко чыгара албайт. Бул бир. Экинчиси, мына азыр сиздердин алдыңыздарда сүйлөгөн Рахман Разыков агай айтып атпайбы? Kumtörдө алтын калбаса, канадалыктар ал жерге картошка эккен алды деп атат. Ушундан деле жыйынтык чыгарышыбыз керек да. Аны элге салабыз. Чегара маселеси боюнча мамлекеттин ээси пайда болбоюнча biz benim çegaranı hiç kim çeçmeyin. Memleketin iyisi oluşu керек. Iyisi oluşu için oşol biyilik min dep oturgan azamatlar konstitutsiyalı talabı menen geliş керек biyilikler. Karаңыздар 2010 жылы төңкөрүш. Geçen 20 жылы төңкөрүш. Ушундай болуп кетешин билгенбизби? Билгенбиз. Эскерткенбизби? Эскерткенбиз. Кимди? Бийликти дагы, элди дагы. Элдерди деп эскерттик. Мына Баткенге келгенде шактын түшүп калды. Баткенге келгенде аякта сүйлөп атканда мен айттым эле. Шайлоону өткөрүп алып, шорпаны ичип алып, акчаны алып алып, эртеси күнү эмне болду деп таяк көтөрүп чабышпай 4-октябрь күнү калемдин учу менен маданияттуу революция жасап коелу туугандар деп кайрылды менен. Кандай деп элесиңерде барбы? Калемдин учу менен жасабай тескерисинче таяк көтөрүп баштады. Акылыбыз менен жашашыбыз керек эле. Мына Баткендин губернаторун дагы талашып, Leylek'tin hakimliğinde talaşıp, sürüktüğünün merliğinde talaşıp, bir atanın balları 4 bölümünü alıp kireçtiğinizde kança durdunuzlar. Benim balam girer, senin balam girer dedi. Bana şu jakşı bir söz havalar. Bu beybaşlık dep koyar, bunu beytartlık dep koyar. Kanday deyizler? Kaysi memleketin kadir barkı kalat, egerde biyilikler, kim kişi jiynap geliyorlar, ayda öyle özü oturup alsa, kaysi memleket bizimle sürüşür.
Azırkı Kırgız biyligi bir de өлkө. Je Tacikistan, je Özbekistan, je Rossiya, je Kazakistan bir öyle tanımaydı. Tanımayan biylikti akka mingizip alıp çağım жүрген Kırgız'ın bilen. Attı da bu yakılıp attan ozun bet partası. Toktanmaydı bile. Je başka bir öce savak dağıldı. Biz koşmayacağız savaktan dağıldı. Aksakallarımız oturan ters setmeyeki kolun götürü kalıptan batağını beri koyalım. Apalarımız, ecilerimiz oturan, çigitlerimiz, yaşlarımız oturan, bizge futbol talasın kim kurup verse o şekilde doğuş veriyoruz. Sen futbol talasın diyecek, ben ölüke gerek sana. Bizge kim ulak çapırsa o şekilde doğuş veriyoruz. Aylanayım, ulak çağa çürüp kırdan ötüp ettim de, tamam onları kaldık da. Toktamaydı. Kanday ne ister? Toktayımız mı? Buna cevap veralmayız. Kim bilsin? Kalp toktayı. Nafsi yaman. Öz memleketimizin, öz takdırımızın açıkçı her birimizin oluşuna. Carattan ne değil? Şındığında jetekçiler özümürdün değil. Özümüzдөр kanday olsamızdan jetekçiler oşonday bolot değil. Peyli buzup boğumba biz zalim padişah verip Allah'ı cazalayırız değil. Eğer de biz kandaydır bir sapkıtak olkan olsak Moğolava ayttanday olur. Demek biz özümüz oşoğun tatlıkta öykemiz. Biz yakşılıkta tatlıksız ekemiz. Oşol küreşkeyin için çıkırtağız biz. Aramlıkты bölüp durup kolumuz menen toktotolu dep çıkırtağız. Men zerikkenden oşol şaylaba çıkıp attan jokmун. Je karajatımın köptügünden çıkıp attan jokmун. Biz oşol buyruk tattaralım dep çıkıp atабыз. Aramlıkты bölüp dursan kolun menen toktot, kolundan gelmese tiling menen toktot, tilingden de gelmese жүрөгүң menen jep көрүp dur oşonu deyip. Şunday deyim babalar. Soruğumuzun bağına cevap vergende oldu mu? Ha? Üçüncüsü kaldı. Kaysı? Çaylan gelgenden ki Ha, düşündük, oldu. Al adamın özünden. Asakal, al adamın özünden. Hem karamızdan. Kaysı partiyanın töragası, uşul kulundu ayrılıkta men gelgen çelik geldi aytımızlar. Mında bir en akıkı partiyanın töragası uşul masaliye gelgen olsa gerekli. Oşunun bir partiyanın töragası geldi mi? Aytımızlar. Kelime iddia. Ha kelime sen nege şöyle ortası? Nege şöyle ister? Sen alar salam yolda koyarsınız dedi. Biz falancadan salam ayttan geldik dedi. Men şayrı bolğunda, mümkünçülük bolğunda ağır gelen, ötkönde bana gele almadım, sizlerden geçirip duradım. Emnegen, bizde sol şayrıga jiberебeymiz dep 10 günümüzdü uzak koyup geçip otarız. Bara almay kalgan жерler bizdi keçiringler dep keçirip duradı. Özü ey ушундай болуп калды да канчалык элдин көзүн карап кечирип турса ошончолук бийик кечирген да. А канчалык эзип отурсаң ошончолук сыйырмактай болот. Баягы Абсамат Исхак Масалиев жазгандай Стокгольм синдрому деп элди канчалык эзсе ошол эзген киши ошончолук сыйлайт деп жазбадыбы? Ушундай болуп атабыз. Эч ким келген жок. Bırak şaylaya verir. Madumarov ağır şaylıyordu gene sizlerin alanınızda söyleyip verin. Seyret bayağı kesek kurup kalattı da. Şort ocak içinde, çay yok. Al 2 saat su içtik. Biz tülüp işinde duruyoruz. Olup kalsa kaldı. Menin münözüm uşunday. Daha gelipleri bile kaçkan günlerimiz gerek inşallah.
жабыр тартпай, ел пайда көрөт, бирок жетекчилер өтө катуу жабыр тартып калат. Эч кимге айтпай дебей, билдирбей келип барасың. Кыргыздын улуу залкар жетекчилери ушундай иштеген. Адамзаттын тарыхындагы мыкты азаматтар Умар разияллаху анху болобу, же Абдулазиз ибн Хаттаб болобу, бардыгы жетекчилер ушундай болуп иштешкен. Эл менен иштешкен. Биз ошондой иштейбиз, Кудай кааласа. Урматтуу Алакан Кипсанбаевич, Кытайдын карызынан кутулса болобу? Президент болсоңуз кандай чечесиз дейт? Кытайдын карызынан кутулса болот. Кутулушубуз керек. Сүйлөшүү жолу менен biz жерибизди берип, суубузду берип, аныбызды мунубузду берип чечпейбиз. Сүйлөшүү жолу менен, акыл менен чечсек болот. Кудай кааласа. Менин көзүм жетет, колум жетпей турат. Ассаламу алейкум рахматуллахи. Эртеңки шайлоодогу референдумга кандай көз караштасыз? Сиз кайсы башкарууну каалайт элеңиз дейт. Биз башынан бери президенттик башкарууну каалайбыз. Бардыгы парламенттик деп атканда да биз жалгыз президенттик деп отурганбыз. Бирок мындай жол менен эмес. Уурулук жол менен эмес. Ачык айкын талкуу жол менен. Ушул жерде мына батпай атасыздар, дагы канча отургучтарды коюлду, бери батпай атасыздар. Арабыз түшүнүп толо берсин. Баракасын берсин Кудай. Мына карап. Бир талапкерлерге киши ташай албай кыйналып атса, биз киши баткыза албай кыйналып атабыз. Мына Аллахтын күрөзүн biz referendumdu kандай karşı deysiz? Referendumga biz karşı emesiz. Referendumdu ötkörүү yoluna karşıyız. O yerde kança kişi oturasızlar abi? 500'de kişi var mı? Kança oturup çözüm bu yerde? Turganların ortağı stol meyil 500'de. Kim? Hazır 10. yanlarda doğuş bile duran konstitüsyonu kim okudu? Kol götürsün şu. Kol götürmüyor. Kantin doğuş bile ister ona. Çıkarmayın da çıkarsa oku olasın orada. Oku olasanın karşı olasın abi. Bana gördünüzler mi? Kırgızistan'ın varlık yerine varlığında ben şu sorunu koyup otur. Bir kişi olsa daha kol götürsün konstitusiyonu okudum dedi. Referendum ötkörүү jөнүндө мыйзамды таанышtım деген bir kişi olsa da kol götürsün. Hiç bir yerde Çoğalay, Darıoğlu Korkaz'dan başlar, Karakolca, Özgön, Karasu, Aravan'da olup gelenler bir de yerde boştu, iki yerde cimrik gördüm. Borbor, boş, ikinci borbor olsun. İnteligensiya yaşayıp değil, studentler yaşayıp değil. O şol yerde de bir kişi kol götürgönce okudum dedi. Kanti doğuş bilesi dedi. Kanti doğuş bilesi dedi. Bu ülkenin takdiri bu. Öz takdirimiz gözümüz bilmey durur. Kanti doğuş biliyoruz. Ben o şoğa karşıyım. Ben sizlerden ümitteyim. Referendum jönündeki bültende kolumuzda kalkan olsanızlar karşı doğuş bilesi. Hem Ansuroğlu'nda kızıp koyuptur. Kızık. Siz prezidentlik yaptaysınız, makul yok. Parlamentlik değil, makul yok. Ortada daha tüzümler var. Prezidentlik, parlamentlik degen, parlamentlik, prezidentlik degen tüzümler var. Allah kayda gelir. Ana, öyle bağırına karşımın degen doğuşlar. Eğer bağırına karşımın degen doğuş verip koysa Kırgızistan kanday olda kalır? Bu ne degen düşünün? Akıl 10 yıllık mektepte bütkönдөр жасап, ошону же ким жасап? Ошону жасап аткандарды айтты. Жана Текебаев, аба, вы никто деп. Силердин укугуңар жок деп айтты. Абдан туура айтты. Укук элге берилген. Кантип? Кимдин колунда конституция бар деп сурайын деп жиберип берген аспаа. Көрөлекпиз го конституцияны, колубузда көтөрүп жүрмөк болсоң. Ошол конституциянын 2-чи беренесинде жазып турат. Кыргыз мамлекетинде бийликтин булагы, эгемендүүлүктүн ээси Кыргызстандын эли деп турат. Evet, бийликтин булагы сиз болсоңуз, биз болсок, ошол булак биз чечишибиз керек, кандай жашаш керек.
Ал жерде жыйналып алган 30 киши чечпейт. Ак үйдө ээлеп алган 2 жигит чечпейт. Эл чечиш керек деп жазып турат. Жоктар, мен сиздерге кайрылып кетем. Референдум деген жердин барлығына каршы болуш бериңиз. Жаңылбайсыздар. Жок дегенде мына келечектеги балдардын келечеги үчүн сиздер мойнуңуздардан жоопкерчиликти алып коесуздар. Биздер эски жигиттер, кыздар келет. Ошолор өздөрү чечип алсын кийин, так болсун. Урматтуу Дагым Исанбаев, парламенттик шайлоодо катарыңызда Исхак Масалиев, Курсан Асанов, Суан Алиевтер бар болчу, азыр эмнеге жок дейт. Турдалы Абдыбай дейм. Абдыбай. Биринчиден, Курсан Асанов боюнча, мен Москвага кеттим эле, ошол биздин иштеп аткан жигиттерибиз, кыздарыбыздын чакыруусу менен. Ошол жака кетсем, Курсан инибиз өзүнүн кандидатурасын көрсөткөн экен. Ар кимдин конституциялык укугу бар көрсөткөнгө деп айтып токтото албайсың. Ал жигиттин да билгени бардыр, ойлогону бардыр, планы бардыр. Суаналиев мырза болсо 5 октябрь күнү эле кечинде айтты. Мен эптеп эле Шомон Омаров менен депутат болуп алайын деген ой менен бардым эле, мен аны колдобойм деп. Ар бир жигиттин өзүнүн абийиринде болсун. Исхак Масалиев, бизде штаб бар. Президенттик шайлоону өткөрүү, менин штабым бар. Анын жетекчиси Кыргызстанды бөлүп жарып атат деген азаматтарга айтат. Ким бөлүп атат аны? Мына караңыз. Ош областында Мадумаровго каршы иштеп аткан штабтын, бардык штабтын жетекчилери өзгөндүк жигиттер. Мына таанысыздар, бар көпчүлүгү таанысыздар. Баш прокурорубуз Курманкул иним жазбадыбы БШКга? Мадумаров Москвага мыйзамсыз барды, аны четтетиш керек деп. Азамат, өсө турган жигиттер ушундай болот. Боло турган азаматтар болот. 95-жылдагы президенттик шайлоодо дагы ушул декабрь күндөрүндө Абсамат Масалиевди дагы президенттикке токтотуп беребиз деген азаматтарыбыз чыккан бизден. Каяктан чыккан? Ушул биздин Баткенден чыккан азамат. Не болду? Менин штабымды жетектеп отурган, мыйзамдардын баарын чемишкедей чаккан Кыргызстандагы мыкты азамат, Тегиртоолук Нарын районунан белгилүү инсан Кадырбеков Дүйшенбай Дүйшенбиевич бизде ушул таптап